Hi, so as na cynnig ri tormod strachan son bhidio son na Duaisean Gaelic. Hai go bhí main lá. Has na cynnig ris an Stiùbhart. Stiùbhart. Éan rád. Taos den na Gaelta. Catja bhil tormod. Hallo Horamad. Hosh me tjekkers geskas gromi smunje groi kuttermach maar fair van Joelach van een Gaelic in de gaal gromi een oorsin Torsten Korum en Gaelic van mijn jongste horsjaket de geniale agus rein missioner van 1000 miljoen Mr. Hosh ik me in de Janu Ruden Kalari Gaelic leor van Romi Janu video in Pekka Garage va akkoord dit ding van mij even via een Ruden uur als een zomer tjekkers a chanúsin kunnig mi go bearná san rutan caran a ghlach garad dún an dóin caranúr agus fan an bíon sa chlach technolosúr so mar sit hoisi mi rainmi fan mi Johnny Foghlam G agus an úr sin bhuaineach mi súr min conam an BBC agus ynsig mi application of nach an gin iPhone clips le Apple was fashion gam kudje hegle vi janu rutan of amiri of giri janu for no mi se janu video in big me grammar nu me breachas no me rutan marsin ha mi if janu Apple clips son plane gele ha mi smunchen agus ha mi rutan jifritje janu me Gaelic an helicopter agus garson nach heel Gaelic an helicopter nu gevel rein mi rutan me garson nach heel yes no as Gaelic rein mi rutan me Kruven, me bioichen, me jockruten sporsel, ruten traum, ruten jifritje. Ha gelijk kuttermach gewild een daily record, agus Trinity Group hier mocht er eerst en Duaisean show. Ha me meest getoor geunje rein saroper. Eerst een Gaelic harne bioniek en agus kutjoch ha een Duaisean gleek zomer zit. Ha gemaakt prijzel wie gam jurka wie gam goed er eerst